lugrayang titiang ngasti di bakti marep ngajang ide yang dewasa pemakas ide bedari-bedari sani melingo-melingi iriki ring banjar adat tebuano asung kerto waru nugrahan idoraris mali jebos napi sani keartian memargiantar sekadipatut melarapan antuk purwo kanengatur puja pangestudi umat. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Saneka pertama pinajang dane jeramangku. Sane sampun merago bersih. Sane banget uang yang tertiang. Ngelantur dane kelian adat iriki taler dane kelian dinas sane banget mustika yang titiang kenten taler keluarga iriki penglingsir sarang sami sane wenten iriki sane ten presida antuk titiang nyarco siki kalih sane banget subagio lan tresno siki titiang sakewanten sedurung titiang jagi pacang ngelantur, titiang jagi pacang nying nayang dewek gumun. Saduaning mangdo uning sapusiro titiang puniki. Uroh ring rupo dan uroh ring aran. Wastan titiang jero mangku gede inyoman sukrayasa. Rauh meriki marep pingajang penglingsir titiang sarang sami riki. Kesarengin saneka pertama niki muasta guru nyoman surga pinaka adat titiang ring banyar dinas bingin desa depo taler dane jeremang kualit taler dane jeremang kualit kesarengin taler niki pinaka kalian ring dadio Berajan Agung pasak gel-gel depo taler titiang kesarengin antuk semeton titiang ring Banjar Dinas Bingin. Nike sekilas perkenalan titiang. Sani uwau dane pengentar iriki. Mapitaken sarang titiang napi tertujuan sepengrau. Ani keuntangnya nenge. Tertujuan titiang ngerauhin semeton penglisir iriki boyo yatios wantah titiang medue anak alit sane muasto kadek keri putra yasa titiang sampun titiang poleh metaken sarang ikadek ipun kocak riki wenten suwitra utawi cara bahasa keren mungkin pacar kan ngeten sane muasto nimade sumianti titiang mapitaken titiang meduwe keponakan raris ipun ngodar ring sekian titiang kocap sampun cumpu yang bahasa kerennya sampun cinta sama cinta kan ngeten raris titiang ngedut pemargi anak alit titiang ini mungkin titiang meriki jagi pacang lunas, jagi pacang ngelungsur anak alit iriki, jagi pacang ke jatuh karmayang sarang anak alit titiang. Asung kerto waru nugrawaris napi sane pinunas titiang, pengelungsur titiang, dumang dan jo presida kedagingin antuk semeton titiang iriki. Inge wantah kada sapunika atur titiang manawitan manut ring sajur ningarsa titiang nunas gang ampura peng banget sinep antuk para mosanti om santi 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 om. Yes, susah bisa sampun.